Cardom, nang itum NE Cardom Life. Itum dak kebang pen nilai ham nang umri pen ason kacin nang yelam dokok sige bang lo, lapen nilai ni nang yelam kelapuan lo. Jadi nili Karbi Anglong Autonomous Council, Hasa Chemical District Council pulo. Itu tum jini lo, je keceng laso chief executive member ke agai coursing terang han lo. Apa sih bang bom pen pini penen arni bang ke itu tum agai Dr. Todorong Hangsin, chief executive member Karbi Anglong Autonomous Council kibom lo. Angai pan suri Cardom lo ke choro, apa hirjime pilo. Taruh tum kadu itu cini, je coursing terang contribution mengalapuan lo, je coursing terang ta khai pan si klaim lo, lapan alang li MLC ke dobong ho same Gopinath Bordoloi same arju lo, je nang nelong nang dudun lo, nang pima genaji nang pipo, nang pipan boripo pusi bulo, angka halas so ke inut bud nang ko, no alang li jeep Minister long le, Gopinath Bordoloi. Amasi coursing terang ke pudun pusi arju long, alam ke lapuan lo je ne pan aja tenang ne, jumpan district sinang pinai. Nang panang ni nang dudun pu masih lasu aja ini pe masih minister da PG pulau sta minister ke nang ne pan ke masih district le ni tum long ri le nang pinai pu masih lasu teng masih cekroi lo afi ke lagu Gopinath Bordoloi same alang ke cak teng safian mangke Karbi khai tom pan si long ri Karbi yang long Mekir Hill district apela ko non bang Karbi Anglong district isi ang seng pilo alang li pantai le tum churu na ji dingni une alang li yong sia vedat pason te ile tuma district ke chilong le da je porlo subdivision si do je porlo lasana sino bang bom pen siam ke bang bom du nganu tin tang claim bom lo anu tin ta isi contribution do lo poifis tame la non ke do kibom Dr. Todorong Hang alang li CM ke claim ke dam ni li theklong ateng ke mesen athema aprang ke non dipu baso taun long bang ke dang e bang towar pene same ke jingkin do ke saman scientifically ke saman ke claim thek pena jene ke siksak do ke dang e bang ta traffic jam ta pene ha ta non son ke do kok je pulo poi same alang li ning ke matha ke me pena jene ba ke matha thek pena jene si towar bini kita nang keselam pami ulo, apel ko tarang so adim. Aprang ke 1994 nang kan kini tum si kepan nam ceng lo, so adim bangke. Tubong bari ting pi, aju muni tu nam damta he, aju ta dua he. Asi haja ko si council, Dr. John Dorong pi do, apel CM do, MP lo so ta. Asang dak si Johnson bi alang di CM do same lai cepaduk si apen Dr. Dharam Singh Teron alang tum apen Dr. Sarsing Terang alang tum lahai kaduk we cepaduk pen jenis si pini tarang so ada youth festival asang nengkan pe bangceng lo 1994 pen again non alang li Dr. Todorong Hang CM aku lo bangke isi agak pek thek long dak lo agak pek bahal na aprang ada ke hemi hum ta we ke do nang thak nang ta ag sum lu sanon infrastructure la anang develop lo ag smart city ason si ke thek long ni apa si dak VIP no amadu bah foreigners sadum de bang no istame dak accommodation pan itum huida pithek abena ko in tir pen laso tara langsu pepul solo long aja ta karsal function edo same ladak itu bilong lo lape alang li Dr. Todorong Hang lada le claim kali alang li ni li thedun lo ateng ke YouTube pe lo thek lo ta mamele so that pasame mamele asam pe apar kana na ke lo long mame jiwa yu pasame immediate financial assistance tame ko pene ke rabdun thek bang alang li helo alang li rabdun pik kisung ke boy dom halang rap thek pik rapik apo sialang li pan ning akime
lok sin ni non bang ke thaklong la ala political pe ne bang da do bom lo he sa bang phan kerap bang galang la ning du so posi alang li phan dum churu re ni apela ko la sona jai ni si non pining an kan da golden jubilee samire tum patilong po asi president of India ta ke bang yalam du so development pe ne ta la si achievement le kata governor bang lo da chief minister ka batai lo ka bang aprang ke Karbi Anglong ke chief minister bang tapi nang bang apor we agano ke hilp tu aja tadu asi kajing tu nar bang ke bang bar na alo prote aprang me no ching tu pilu pasing le mata alang li doctor toleran hang nang ki kibom chief executive member Karbi Anglong Autonomous Council aphan shuru re une thema alang li aningi matha Karbi Anglong isi kajing tour develop laso district ke paman je phan alang li ninga klop ke claim thaklong alang li sahos ado lape ke claim ja kam mesara kam lo plote ke claim ke ji puke ni thaklong lang alang li ke chak alam akamanta pachok ase thaklong lape alang li phan nili thaklong ajo na na ro na ka je tong yi ba ke jing gi ji pate war phone us tame idum phone kori bo same na ga deng de pa be nili ki puri phone kori anda ajo 1 baji na analo na ajo na na deng de pa be lo men na ga deng ke jing ki ko pim ne ke su ko ma ko pin ne ke boy do ma pa ta lang le je siare ke rap ja ning hang do barang li phan ni thaklong lo ki du ke boy to phan kwan ma un ana ma galang ni ki rap tu se thaklong athema aja kam chong da don tum ha Bangalore se me ne asana long ke ba Chennai long se ke chelang pa me hadili long opine ma me ke sung da pa me dorkar pronte tangka paisa maha same lang so ana ma ke rap dun thaklong asa lang li phan ke sor sar bang inu bahani tu tai me sta khai phan moni phan kang hon thega joi ni si alang li arna ma hirjimi long bom lo la sinon pinier ni sa me aman ke du chief executive member ang hoi sa me alang ni long lo posin ni mata apa si arna ma hirjimi alang long do lo edum ka du eta alang li phan ninga klong pen hirjimi pilo lape alang li phan ni thaklong ateng ke alang li phan political arrival ba against amuni dos time me alang li benda ala hai tu benda alang li ageng no mata the kaita apor holo pote adun ta kajing ki je thanda mesen aja adun ke kajing ki je than chot be gali je tong te ba asang si thaklong salang li phan ni thaklong bang ke la sona ani lo be kadu beta karbi aso ke matha tu kaching hondo apen Karbi alam ko son ma ke me nai la heta kaching ki than do ani ke matha ke me sang jene si lambe ramai ta non insulo financial assistance ta me alang li pibom lo ape Assam government pas ta me ba central government pas ta me alang li je padu pa jene itu thaklong lo Shillong sa me Karbi obon do lo Delhi te Karbi obon non kim bom lo ba kim ad lo asang thak sa along sa me Karbi Anglong chot kali Assam long adu non na tu Biswanath Sarali sa me Sonitpur sa me Meghalaya sa me Nagaland sa me nohok le to sa me Karbi do ana phan ko sama ga pangrum ni ko an ma ning si pe me do ji la ya ning ma tha mi dum theklo ba la tu ki sung ge boy to phan karab ni phan la le te Karbi Anglong lo sa me long li pe me ke pek ki phan ala yo te ta bori pon bo apa si inu khai ga jing on tek asong ja polo pasing le ba apa si nilin pen alang le phan ninga klom pen churu pen kadom bajiri lo la pen la so phi ge nang li tum ta ma au do ho thaklong lo je ke tok lang do Karbi tum phan ke tok lang lu ke tok do phan ta ma du le tok pos me financial assistance alang li pi pang cheng lo apa ko la me mai phan sa me alang li ko son si ke paching thur thegi ma la sa sai ta klem bom lo la ana ni la me mai hem permanent hem ave sa lang li siapa dupe na jene
no le tum lam ding rorong karbi lam mera me thirklong se lam mera me hem kim pen no meeting same ko bi milon same ajar same furniture ko te complete asset hadak dolo asiala haya sai klem thek pa ka lang le phansin ni ninga klom na choru par jiri klu alang le yong si chba dung dung de prote karbi lam mera me hem nam putak aveda je bolo salang lagi mathalo je karbi alam ta ipialam chanangi lapera ko nisuri da pare nai bo aning ge do je ni si alam mera me hem ta kim pitan lo lapera ko non karbi language tame anu se MIL son bencong ye pandalang libori momlo apa karbi la mera mai presiden mai phu la pen kongchun bang la adu manda je rap je tudun pen la sa sai non klempon bom lo apen karbi alam ko son ke pachok jima ba ko son si ki mesen pen anu se paching ro thei mo la ita ki klempon alang li pen ke ba duk dun ke rap dun du apen karbi history de ko son si ke tok thunai ma asa ongsar Dr. Dharam Singh Taron parang tum non tok bom lo research bom lo barang ni si ke la saya kam chun pu pasin le mata jalang le fan tum dilihin mata choru lo ke bang jiar ni sidame karbia khai phan anu se kam contact anu se ke pareng thei phan dori long pa ke pachan ye phan klempon pu pasin ning in banding mata se ala phan choru lo apen ninga klom ben kardom ke pi lo